Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, dakle, evo nas 8. put, kako reče moj kolega Ponoš, da biramo Vladu istih ljudi, iste vlasti. Za 13 godina vladavine promenili ste 208 ministara. 208. Ne znam da li bi ko od vas mogao da se seti ko su bili pre 5, 6, 7 godina. Dakle, i posle 13 godina vladavine nastavljate da se ponašate kao da ste opozicija u Srbiji, a ne vlast. I stalno svaljujete krivicu na neke druge. 13 godina vi donosite sve odluke u ovoj državi suvereno, sa apsolutnom većinom vrlo često. I tražite odgovornost od nekih drugih ljudi za sve ovo što mandatar reče u ekspozeu. Znate, prethodna Vlada je trajala 9 meseci. Najavljivali ste kao Vladu perspektive, ekonomskog razvoja i tako dalje. 9 meseci. Ova vaša, gospodine Macur, sam siguran da će trajati mnogo manje. Posebno ako se gospodin Dejan Vuk Stanković bude potrudio i radio što više. Potpuno je nebitno ko su ministri. Je li vam to jasno? Vi ste samo brojevi Aleksandra Vučića. Niko vas ništa ne pita i prihvatili ste tu ulogu. Koga ste vi od ministara predložili, gospodine Macur? Hajde navedite ovde par imena koji su vaš predlog kao mandatara. Čitate ovde ekspoze, pa ni sami ne verujete u taj ekspoze. Toliko ste bili uverljivi i ubedljivi da prosto čovek kaže wow, kakav mandatar, kakav ekspoze. Pa ne možete ni da budete uverljivi, niste ga ni pisali. Siniša Mali je ministar. On će biti premijer, on je mandatar, on je predsednik Vlade, a vi ste samo izabrali da budete figura. I to mnogo više govori o vama nego o onima koji su vas predložili. Dakle, ova Vlada apsolutno je Vlada koja nema nikakvu težinu, Vlada u kojoj nije ni bitno više ko je čini. Evo, posle dužeg niza godina i naša draga koleginica Snežana Paunović postade ministarka. Eto jedna dobra stvar. U vašem ekspozeu, gospodine Macur, koji sam pročitao, nešto je jako zanimljivo. Dakle, kad se govori o ljudskim pravima, pravima žena i pravima manjina, to je u vašem ekspozeu 21. poglavlje od ukupno 22. Pretposlednje, i to što se tiče ljudskih prava, a tu je i odnos prema studentima, a vi ste profesor, i građanima i institucijama, jedan pasus ceo. Jedan ceo pasus. Kad je reč o odnosu, odnosno pravima žena, 2 pasusa. Tu ste malo bolji, ali pomoći će vam gospodin Dejan Vuk Stanković, on ima reference za to. Da biste vi znali, pošto ne znate o čemu se radi, 1/3 Ustava Republike Srbije se odnosi na ljudska prava, prava žena i prava manjina. Ja razumem da vi to ne znate, ali vam nisu ni rekli. Znate zašto? Zato što ste prihvatili da vodite Vladu represije. Vlada koju ćete voditi je ovde osmišljena da sprovodi represivne mere, što se već može čuti od pojedinih kandidata za ministre, kako bi se oni ophodili prema profesorima, univerzitetima i prema studentima. Dalje, kad govorimo o vašim organizacionim referencama, gospodine mandataru, znate, ovako izgleda klinika u kojoj ste vi zamenik direktora. Znate za to? Ulazite u vašu kliniku. Ovako izgleda klinika u kojoj vi radite privatno. Pogledajte, građani Srbije, to je referenca mandatara. Ovo, zamenik ste direktora. Evo imate još 2 fotografije. U jednoj radite privatno, a druga je državna. Ovako izgleda zdravstvo u Srbiji. Jer znate, kad kažete vi da je Srbija umorna od podela i blokada, vi zaboravljate da ste vi
samo kontinuitet ljudi koji vode ovu državu 13 godina. Pa Srbija je umorna od vas, pa zato su blokade, pa zato su protesti, pa ljudi više neće da ćute. Oteli ste institucije, oteli ste pravdu, oteli ste slobodu, oteli ste sve što možete, uzurpirali ste ovu državu kao skakavci i kao umorni smo od blokada. Stvarno, vi ste umorni od blokada. I kad kažete, pozivate na mir, znate, gospodine Macut, nema mira bez pravde, a pravdu ste vi oteli građanima Srbije. I znate zašto vi sedite danas ovde? Ste razmišljali o tome što su vas predložili? I otkud vi danas ovde? Pa zato što je, nažalost, 16 građana Srbije mrtvo. Poginulo je pod nastrešnicom u Novom Sadu. Zato je pala Vlada. Zbog korupcije, zbog nepostojanja institucija. Zato što ste bejzbol palicama napadali studente. Zato što su kapuljači sa maskama napadali građane Srbije. Zato što se sve raspada i vi ste prihvatili da sedite tu, zbog toga sedite tu, ako niste znali. I potpuno ignorišete ono što se dešava u Srbiji, što je realnost. Nikada veći protesti u istoriji Srbije nisu bili. Slobodnih građana, predvođenih studentima, poljoprivrednika, lekara, profesora, političara, koga god hoćete, svi su ustali. Pa ne zato što im je dobro, nego zato što se raspada zemlja posle ovih 13 godina. Pa imali ste ovde u Beogradu 100.000 ljudi, svi ste to videli. Došli su sami, sipali svoje gorivo. Niko ih nije naterao, niko ih nije stavio na spisak. Najveći protest u Nišu, najveći protest u Novom Sadu, na stotine protesta širom Srbije. Cela Srbija gori. Cela Srbija je, gospodine Macut, u ranama, a vi sipate so na tu ranu Srbije i učestvujete u tome. I to govori o vašim vrednostima, govori o vašem moralu, govori o vašem interesu zašto sedite tu i zašto prihvatate da sipate so na ranu Srbiji. I danas je jako važno na kojoj ste strani istorije. I svi vi ste izabrali, dragi kolege, vašu stranu istorije. Evo, danas vam je kolega Albijanić, koji je bio sa vama do danas ili do pre neku sednicu, rekao šta misli o vama s kojima je sedeo. Znate, vrlo je važno danas na kojoj ste strani istorije. Vi ste, gospodine Macut, i ostali u vašem kabinetu izabrali stranu istorije, a to je stabilokratija, laž, manipulacija, korupcija, kriminal, batinaši, generatori podela, mržnje, agresije, oni koji uništavaju ovu zemlju, medijske trovačnice koji svakog dana targetiraju građane Srbije. I vi ste izabrali da sedite tu. I to govori najviše o vama, jer ste naspram druge strane istorije, a to je mladost, a to je budućnost, a to je perspektiva, a to je studentska ljubav koju oni pružaju svima nama, izabrali ste ovu prvu. I to takođe govori, gospodine Macut, o vama. Jer znate šta je ljubav i šta su vrednosti? Vrednosti su, gospodine Macut, kada domaćini studenti u Nišu za kolege iz Novog Pazara pripreme ramazanske obroke, a kada njihovi kolege iz Niša i drugih gradova odu u Pazar, tamo ih sačekaju mantije sa zeljem posle. A vi na vašem protestu u sred vaskršnjeg posta delite pljeskavice, ćevape, kobasice. To su vrednosti. I to kome delite? Doveli ste jadne ljude koji su u stanju socijalne potrebe, kojima plaćate da dođu, koje ucenjujete da neće dobiti socijalnu pomoć ako ne dođu. Doveli ste sve što ste mogli zaposlenih iz javnog sektora, svih opština, svih javnih preduzeća. Privatne firme su dobile zadatak da moraju da dođu tu. Niko nije došao svojom voljom i jedva ste skupili to sa silom šatora i svega. Pa gde su vam 700.000 članova? Nestali, isparili kao Albijanić, jedan po jedan. Ne možete da skupite 100.000 ljudi uz autobuse, plaćanja i sve ostalo. I vi govorite nekome da imate podršku. Nemate više podršku, pomirite se s time. U Srbiji se sve promenilo, dragi prijatelji. A kad pričate o izborima, pa krijete birački spisak kao zmija noge. Nećete godinu dana da dozvolite njegovu reviziju niti bilo šta, a pozivate nas na izbore. Znate, gospodine Macut, izabrali ste i tu stranu istorije, da na tom protestu vas podržava Zvonko Veselinović,
da vas podržava Nikola Petrović, Milan Radojičić, ne znam, Predrag Koluvija, Dijana Hrkalović, sve sama elita. I znate ko još da vas podržava? Ovi ljudi. Pogledajte, ovi sa kapuljačama i maskama, to su ljudi, pola njih kriminalci, pola direktori javnih preduzeća, kapuljače i maske. To je Srbija i strana istorija koju ste izabrali. I ovo što danas stoji ovde ispred zgrade Skupštine, šatori i prazna ulica Bulevara. Znate, učestvujete u projektu pravljenja pokreta za odbranu države Srbije, kako to kaže predsednik države, a i vi. Ne damo Srbiju. Kome ne date Srbiju? Ko ste vi? Kome ne date? Ne date studentima? Ne date seljacima? Jel vama pripada? Uzurpirali ste je pa hoćete da uživate. Pozivate tu studente da učestvuju u nekakvim obojenim revolucijama, da su strani plaćenici, kao i svi mi. I sad pravite pokret da branite Srbiju. Sa kim? Sa kim pravite pokret? Sa Demom Berišom? Sa Bela Balintom? Sa Borisom Bratinom? Od koga da branite Srbiju? Od mene? Od studenata seljaka? Od mene? Moja deca su 8. generacija u Trsteniku, u selu Počekovina. 8. generacija. Moja dvojica deda su poginula braneći ovu zemlju. Dvojica su bili u zarobljeništvu. Od mene ćete vi da branite Srbiju. Vi branite samo vaše fotelje i vašu vlast, jer ste zavisni od vlasti. Vlast vam je popila pamet i razum i ne znate gde vodite ovu zemlju. I rasprodajete Srbiju, ne branite je. Rasprodajete je Kinezima, Amerikancima, Nemcima, Francuzima, Rusima, ko god šta potraži vi rasprodajete. Albancima rasprodajete. Znate, rekao je sveti vladika Nikolaj, prokletstvo je kada rasprodajete zemlju koja je branjena krvlju mučenika. I vodite se i razmišljajte ponekada o tome. Koga ste predložili za mandatare, gospodine Macur? Sinišu Malog, evo ga sedi pored vas, on je ministar, koga ste predložili za ministra. On je u stvari mandatar, nije ni ministar. Nisam ni napravio lapsus. Dakle, jeste pitali Sinišu Malog možda o njegovoj ulozi vezano za Alta banku, Magna farmaciju? Je li vam dostavio izveštaj Uprave za sprečavanje pranja novca i njegovih 45 računa, od kojih veliki broj u offshore zonama? Ste ga pitali to? On će vam biti ministar finansija. Ste pitali Dubravku Đedović kako je mogla da dodeli posao firmi Euro KB Rent da skladišti 12.000 tona nafte u rezervoarima za koje nemate upotrebnu dozvolu, kao što je niste imali ni za nastrešnicu koja je ubila 16 ljudi? Ste pitali za to? 3 puta su odbijeni za upotrebnu dozvolu. Čak i Dačićevo ministarstvo zbog toga odbili. Znate ko je KB Rent? Ako ne znate, pitajte ovu Sašku Damjanović, Aleksandru, ona zna ko je. Evo je tamo sakrilaca. Pitajte i Batu Gašića. Zna i on, i Glišić zna ko je Euro KB Rent. Znaju i ko je Virom Grup koja je snabdevala EPS ugljem onda kad ste uništili Kolubaru, kada se ugalj kupovao. Stotine miliona uglja ste kupili. Sve pojedoste od ove zemlje. I vi pričate nekome nešto o nekom poštenju, institucijama i o Ustavu. Jeste pitali možda ministra Dačića šta je sa tom istragom vezano za zvučni top? Šta je utvrdila istraga FSB-a? Jeste ga pitali kako je moguće da ovi sa čekićem u ruci stoje u Pionirskom parku pored pripadnika policije? Zašto ponižava policajce? Zašto ih maltretira? Zašto dozvoljavate da kriminalci stoje pored policajaca i da ih policajci štite? Jeste pitali Dačića ko je udario žandarma? Dokle se stiglo sa tom istragom? Optužili ste studente da su oni bokserom udarili ovog žandarma. Šta bi? Međusobno se pobili, puj pike, ćuti se, niko ne govori ništa. Jeste pitali možda ministra Zlatibora Lončara kakvo je stanje u zdravstvu? A to bi vi trebali da znate. Evo ja da vam kažem, gospodine Macur, ako niste informisani. Dakle, Zdravstveni centar u Užicu je danas, zaključno s današnjim danom, 5 godina i 1 dan u blokadi, 118.684.000. Evo 3. aprila uputili ljudi dopis i kažu dugogodišnjoj smo blokadi, nemamo sopstvena sredstva kako bi nabavili nedostajuću opremu i potrošni materijal, tonere i ribone. Danas u toj istoj užičkoj bolnici pao je plafon, danas je pao plafon. Mandataru, jer vidite ovo? Izvinjavam se. Izvinite, samo sekund.
Nastavite, izvolite. Dakle, gospodine Macud, Srbija treba novu vlast, Srbija treba novu nadu, Srbija treba ozbiljne ljude koji će izgraditi sistem. Srbiji ne treba nikakav kontinuitet. Vi ste prihvatili da nastavite kontinuitet. Danas ovde vi ne pričate ni o poljoprivredi, ni o selu, ne pričate o institucijama, ne pričate o onome što je razoreno 13 godina. Vi ste deo prolaznih brojeva Aleksandra Vučića i mnogo to govori o vama i svim ministrima koje ste vi predložili u sastav kabineta. Zahvaljujem.